Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Nongeye gusuhuza mikaze mu mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Ni murerekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Ni kubivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa ku mutekano, politiki na diplomasi mu karere ka Afrika y'ibyaga bigari. Turebera hamwe akantu ku kandi. Dufite amakuru menshi. M23 yongeye gutungurana irekura utundi duce nyuma y'utundi yari maze iminsi irekuye muri teritwari ya Rubero ndetse na teritwari ya Warikare. Aka kanya rero bimaze kuba bisubira ibubisi. Uyu mutwe wongeye gukora ibintu bitunguye benshi tugiye kurebera hamwe muri aya makuru. Munyemerere mpere kuri iyi nkuru. Nge nakwita inkuru mbi iturutse muri teritwari ya Masisi, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Hamaze iminsi haturuka inkuru yimbitse ku baturage bamwe na bamwe bakora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni igice kigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ikaba Rubaya yari koroje kubera ko niho hiciwe Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi mu bya gisirikare wa AFC M23. Amakuru agezwa aka kanya rero ntabwo ari abishwe n'intwaro cyangwa se n'imirwano wenda yabahanganishije M23 ndetse na coalition, ahubwo nanone haravugwa abantu bagera ku 9 bapfuye ndetse n'abari 12 bakomeretse basize impanuka yiturika ry'ikirombe cyahariya Irubaya. Ni impanuka nshya rero yahitanye ubuzima bw'abantu, yabaye ku munsi w'ejo. Mu by'ukuri ni inkuru y'incamugongo yiturutseyo. Bivugwa ko 9 ari bo bishwe n'iyi mpanuka cyangwa se n'irisanganya, hanyuma 12 akaba ari bo bakomeretse. Ubwo rero reka twifurize abapfuye kugira iruhuko ridashira, twifurize bene bo kwihangana no gukomera, tunifurize 12 bakomeretse gukomera cyangwa se gukira vuba. Aha ni muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni munyemerere mpite nkubitampangura ntatinze mu mayira, ninjire muri iyi nkuru isobanuye byinshi. Umuburo AFC M23 ishyize ahagaragara, ngira ngo murabizi ko rwose ejo bundi hasinywe amasezerano ya Geneve, ayo nakwita ni Kanyite ni Geneva Call, agamije kurengera abaturage n'imibereho yabo muri rusange. M23 rero yayavuzeho byinshi. Hategerejwe umuhuro w'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ndetse n'intumwa za guverinoma Kinshasa, aho bivugwa neza ko ibiganiro bya Doha kongera kuba hazaba ibyo mu Busuwisi. Bigenze bite mbere yuko ibiganiro bishoboka cyangwa se bibaho? Hari umuburo M23 itanze, reka mbanze nkubabwireho mwumve uko ibintu bigenze cyangwa se byifashe aka kanya n'iki gitangajwe. Uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 muri iyi mpera y'icyumweru turi gusoza wakomeje kuvana ingabo zawo mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo wagenzuraga uzisubiza inyuma mu buryo budasanzwe. Ubwo rero amakuru aravuga ko ku wa gatandatu, kuri umunsi w'ejo kwa gatandatu, M23 yanavanye ingabo zayo mu duce twa Pitakongo ni ndetse netwa Bunyatenge. Utuno duce tw'ingenzi cyane duherereye mu burengerazuba bwa Kirumba ni muri Rubero ndetse no mu gace ka Minova muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Utu duce twombi Pitakongo ndetse na Bunyatenge turi muri Rubero tukaba mu nkengero za Kirumba mu burengerazuba bwa Kirumba muri Rubero, mu by'ukuri ndetse no mu gace ka Minova muri teritwari ya Karehe. M23 yadukuyemo abarwanyi ku munsi w'ejo. Ibi nabyo nagira ngo mubimenye kandi mu bishakarongo. Utu duce rero tukiyongera nanone ku Twampeti, Kanune, Kateku, Bukumbirwa ndetse na Rusamambu two muri teritwari ya Warikare. AFC M23 iherutse kuvanamo ingabo zayo mu minsi mike ishize. Ubwo rero amakuru angeraho aravuga ko ingabo z'uyu mutwe ziri gusubira inyuma, zikagera mu metero byibuze bibarirwa muri 30 uvuye mu duce zagenzuraga. Bivuze neza ko ni nako bimeze hariya muri Uvira. M23 iri muri kilometero 30 uvuye ku mujyi wa Uvira. Umusozi ubwo rero imisozi yose M23 iri kurekura, nagira ngo mwumve icyo bisobanuye. Umuyobozi w'umujyi wa Goma yitwa Julien Katembo yagize icyo bivugaho ku munsi w'ejo, asobanura ko gusubira inyuma kw'ingabo za Alliance Fleuve Congo biri mu bigize ibiganiro by'amahoro, aho impande zombi zigomba gusubira inyuma ibirometero 30 kugira ngo ibiganiro bikomeze. Bivuze ko M23 ibicirekuye, coalition ntisabwa kubifata, irasabwa nayo kuguma kure cyane rwose niba yari nabyegereye ikabara kilometero 30 kugira ngo wegere
birebire ibyo bice M23 yarekuye. Ubwo rero umuyobozi w'umujyi wa Goma nibyo yatangaje avuga ko gusubira inyuma kw'ingabo za Alliance Fleuve Congo M23 biri mu bigize ibiganiro by'amahoro, aho impande zombi zigomba gusubira inyuma ibirometero byibuze 30 kugira ngo ibiganiro bisubukure. Hanyuma Julien Katembo avuga ko AFC M23 izi neza ko Tshisekedi atazubahiriza ibyo impande zombi zumvikanye bijyanye no kuba ingabo ze zifatanyije n'abarimo Wazalendo na FDLR zikomeje kugaba ibitero byicirwamo abasivile batari bake. Uyu muyobozi kandi yahishuye ko ibiganiro bitaha hagati ya Alliance Fleuve Congo na Kinshasa, aho kubera idoha muri Qatar hamaze iminsi abiri ibyo biganiro hanasinywa amasezerano atandukanye yarenzweho nkana abasivile. Ubwo bivuzwe neza ko murabizi ko nyuma yuko hasinywe amasezerano arenge asaba gahenge, intambara yarakomeje, ibice byinshi birafatwa, coalition yica abaturage n'akatara abaturage, mbega byaragiye bindi. Ubwo rero bikavugwa neza ko Katemba akavuga ko AFC M23 izi neza ko Tshisekedi atazubahiriza ibyo impande zombi zumvikanye bigendanye no kuba ingabo ze zifatanyije n'abarimo Wazalendo na FDLR zikomeje kugaba ibitero byinshi byicirwamo abasivile batari bake. Uyu muyobozi kandi agahishura ko ibiganiro bitaha hagati ya AFC M23 na Kinshasa, aho kubera idoha muri Qatar ngo bizabera i Geneve mu Busuwisi, niko amakuru rero abivuga. Ubwo rero M23 yaburiye ngo ko icyari cyo cyose cyarenga ku byumvikanyweho cyangwa se igerageza ry'igitero giturutse ku butegetsi bwa Kinshasa rizahita risubizwa ako kanya kandi mu buryo bungana hakurikijwe ibisabwa n'umutekano. Aka kanya rero ngo mubyumve neza uburyo ibintu bitoroshye naka na gato. Coalition irasabwa kurekura ibice ndetse no gutanga agahenge kareka kugumya kugaba ibitero ku baturage bo mu bice bitandukanye, yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe ibikorwa bya Coalition bikomeje kuba bibi cyane ku ruhande rw'abaturage, ku munsi w'ejo nibwo twabwiraga ko umutwe wa M23 wari watangaje ko hari abasivile bagera kuri hari umusivile abasivile babiri biciye mu gitero cya drone. M23 ikavuga ko ubwo binyuze umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 ni Lawrence Kanyuka yatangaje ko ngo ibyo bitero bya drone byagabwe mu masaha 3 z'ijoro n'iminota 40 ndetse ngo aba baturage bishwe ku ijoro ryo kuwa kane. Nyaboneka mutabarire gutinda kubavuganira, ariko ni ibitero byanakomeje mu gitondo cyo kuwa gatanu no ku munsi w'ejo kuwa gatandatu havuzwe ibitero ahangaha ni mu Mikenke. Bikavugwa neza ko ibi bitero byibasiye uduce dutuwe cyane n'abaturage, byasize inzu nyinshi zisenyutse, imiryango myinshi irahunga, aho yari irahunga rwose iragenda, ndetse bica n'igikuba mu baturage. Ubakakanya ubwoba ni bwose mu baturage. Akavuga ko biriya bitero byahitanye abantu babiri, bikomeretsa abandi bikomeye, ndetse bikomeretsa umuntu umwe hafi gupfa, ndetse bisenya n'inzu nyinshi, binasiga imiryango myinshi iri mu gahinda ndetse n'akababaro. Mu buryo Kanyuka yabivuzemo ni ibintu biteye ubwoba kandi agaragaza ko aka kababaro abaturage bakomeje guterwa M23 ikabona kandi ko ari vuba cyane igatangira kugenda igira ite isubiza. Bivuze neza ko rero icyitwa intambara ishobora kuza kwanzika niba M23 irekuye ibice kugira ngo ibiganiro bikomeze bibere Geneve ariko bigende neza, ariko guverinoma Kinshasa nibirengaho igakomeza kugaba ibitero itarekuye ibyo bice itageze biki, biragaragara ko M23 nta kuzuyaza izasubiza kandi ko bizabyara intambara ikomeye cyane. Reka tuze tuninjire mu bice yagiye irekura n'aka kanya hari ku butundi duce amakuru angezeho muri aka kanya birakomeye, ariko reka mbanze mbabwire ibya Ndayishimiye Evariste. Uyu ni umwambari wa President Tshisekedi amufasha mu ntambara zigiye zitandukanye bahanganyemo n'umutwe wa M23. Ndayishimiye yarasebye ku buryo inkuru ntayibabwiraho nyuma cyangwa se hagati mu kiganiro. Reka mite nkubitambangura nyibabwire mu buryo budasanzwe. Ubwo wenda twiyambaza ibyatangajwe na Minisitiri Olivier Nduhungirehe. Ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'Ubutwererane. Murabizi ko yagaragaje ko ngo ubwo President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yari amaze gutanga Macky Sall nk'umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni, akize igitutu ku bakuru b'ibihugu bagenzi be abasaba kuzashyigikira kandidatire ya nyuma, nta n'umwe muri bo ngo yari yarabajije cyangwa se ngo abanza mugisha inama abone gutanga kandidatire ya Macky Sall. President Ndayishimiye nta namezi ane amaze ku buyobozi bwa AU, ariko ibihugu hafi 20 bigize uyu muryango byamaze kumutera umugongo bimwereka ko bitashimiye imyitwarire ye ku mwanya we.
Kuwa gatanu nibwo umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union wanze kandidatire ya Macky Sall ni nyuma yo kudashyigikirwa n'ibihugu bibarirwa byuze ni muri 20 biwugize. Macky Sall yahoze ari perezida wa Senegal ni umukandida Ndayishimiye yaratanze, ariko ibihugu byose bigize uyu muryango birabyamagana bivuga biti kuki yamutanze, nta numwe yigeze agisha inama kuki yabikora atyo. Ubwo rero mu ntangiriro zawe rwe nibwo ririya kandidatire yari yashikirijwe Loni biciye mu ntumwa ihoraho y'u Burundi muri uriya muryango. Minisitiri Nduhungirehe rero agaragaza ko kuba kandidatire ya Macky Sall wahoze ari perezida wa Senegal yanzwe nyuma yo gutangwa n'u Burundi muri iki gihe buyoboye ayo, byibutsa neza ko ubuyobozi bufite akamaro kanini. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yavuze ko bitumvikana kubona umuryango wose w'umugabane ushobora gusigwa icyasha cyangwa se gushyirwa mu bibazo n'umuyobozi wawo ubwe, nyamara amaze mu nshingano amezi atarenze 2. Asobanura ko icyemezo cyafashwe na AU kuwa gatanu kitari kigamije kwanga kandidatire y'umuntu wari we wese, ko ahubwo cyari kigamije kurwanya uburyo bubi bwatangijwe na Perezida Ndayishimiye w'u Burundi uyobora AU muri iki gihe wica amategeko nkana n'amabwiriza agenga kandidatire z'abanyafurika ku rwego mpuzamahanga. Avuga ko ubwo ambasaderi w'u Burundi muri Loni yandikiraga uyu muryango awumenyesha ko igihugu cye cyatanze Macky Sall ngo azayobore uriya muryango, byatunguye abakuru b'ibihugu na za guverinoma za Afurika ko nta numwe wari muri bo wari wabanje kugishwa inama n'umuyobozi wa AU ari we Ndayishimiye mbere yo gufata icyemezo gikomeye nk'iki. Nduhungirehe avuga ko ubwo Ndayishimiye yabonaga ibintu bitangiye kumucanga yashyize igitutu kuri ba perezida bagenzi be abasaba gushyigikira umukandida we. Ati nyuma yo gutanga kandidatire ya Macky Sall i New York, perezida w'u Burundi yagerageje guhatira abagenzi be muri Afurika kuyishyigikira nubwo yari yaranyuranyije n'amategeko. Nduhungirehe akavuga ko kuwa kane w'iki cyumweru ndibwo Ndayishimiye yari yahamagaje inama y'akanama kayobora AU yarimo abanyamuryango 2 bonyine, maze agafata icyemezo cyo gushyira iki kibazo gikomeye mu buryo budasanzwe bwiswe ngo ni silence procedure bw'amasaha 28. Ku bwa Minisitiri Nduhungirehe, Perezida Ndayishimiye aho gutumiza inama ya AU ngo imugire inama ku buryo akwiye cyangwa se ku buryo mu by'ukuri bukwiye bwo kubikora, yahisemo guha abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma amasaha 24 gusa ngo bemere icyemezo cyo gushyigikira kandidatire, hanyuma ngo niwaceceka byitwe ko bashyigikiye byuzuye iyo kandidatire. Hanyuma avuga ko ibihugu bya Afurika nyuma yo kubona Ndayishimiye akomeje kurengera ndetse no kunanirwa kwihanganira igitutu n'agasuzuguro bye, byahisemo kudaceceka bibuza ishyirwa mu bikorwa ry'icyo cyemezo, kandi byibutsa Perezida Ndayishimiye ko AU igengwa n'amategeko. Nduhungirehe avuga ko nubwo icyemezo cya perezida w'u Burundi cyateshejwe agaciro, ingaruka zari zamaze kugaragara ku rwego mpuzamahanga. Yunzemo ko ibyabaye bigomba kuba isomo mu bihe biri imbere, by'umwihariko mu bijyanye no gushyiraho abayobozi ba AU. Ndagira ngo tugirane inama cyangwa se twungurane ibitekerezo aha ngaha kuri iyi ngingo. Ndayishimira bizi ko amaze amezi 4 ku buyobozi bw'uyu muryango wa AU, yasimbuye perezida wa Angola Joao Lourenço, ngira ngo murabizi. Ariko suribaza niba ziko AU igengwa n'amategeko, niba ziko kugira ngo utange kandidatire y'umukandida uzayobora AU bisaba kubanza ukicaza inteko ibihugu byose hafi 20 ukabigisha inama kuri uwo mukandida ugiye gutanga, bikicara nabyo bigafata imyanzuro bakurikije imyitwarire y'uwo muntu, bakurikije amateka ye n'icyizere yagirirwa. Birumvikana ko umuyobozi wa AU abafite ubushobozi bwo gutanga kandidatire ku muntu akamuhagararaho kandi akamuhesha uwo mwanya. Ariko se ikibazwa ni iki? Ko bisaba kubanza kumenyesha ibyo bihugu bigize uyu muryango, akaba nta na kimwe yigeze abwira Ndayishimiye aha ngaha. Yumva ko AU ari akarima ke? Nibyo abantu benshi bahoze banibaza, ubwo rero babibyibaza bakabura igisubizo. Macky Sall ntabwo ari uko adashoboye atabikora, ahubwo nuko yatanzwe kandidatire yatanzweho mu by'ukuri yaje mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bisa naho rwose atarimo kubaha titre y'uyu muryango. Aha ngaha Ndayishimiye rero yatsinzwe igitego
cya diplomasi niko nabivuga, cyangwa se yagaragaje ngo urwego ruri hasi cyane nkurikije ibyo abasesenguzi bahoze bahurizaho bavuga kuri iyi ngingo. Ubwo rero aka kanya Ndayishimiye aho rwamenye ku ruhando mpuzamahanga, benshi bari baza batese uyu niwe muntu uzageza ayu ku ntego zayo, ni uzatuma habaho ubwumvikane hagati y'ibihugu bigize uyu muryango, uyu muntu ni uzageza ku rwego ayu itigeze ibaho, kuko hagaragajwe ubushobozi buke Ndayishimiye yagaragaje mu miyoborere bisa nkaho ngo bizaroha uyu muryango bikawuta mu manga nk'uko abenshi bahoze bagira gute babivuga, aho ibihugu 20 bigize uyu muryango byahisemo kugaragaza ijwi ryabyo ko bidashyigikiye imikorere itubahiriza amategeko itubahiriza amategeko y'uyu muryango, imikorere ya perezida w'u Burundi Ndayishimiye uyobora ayu muri mwaka wa 2026 gutanga kandidatire ya Macky Sall ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni, agashaka ko abakuru b'ibihugu basigaye ba Afrika bayemeza mu masaha atarenze 24, bisobanuye igitugu kuri perezida Ndayishimiye, ndetse ahangaha rwose ibihugu hafi ya byose n'ibyigeze bigaragaza ko bishyigikiye icyemezo cye yafashe ku giti cye. Nyamara amakuru yuko hari ibihugu 20 byanze gushyigikira iki cyemezo ni amakuru y'ukuri, nta na kimwe kigize cyemera kujya mu mujyi wa Ndayishimiye. Ese noneho harakurikiraho iki? Ndayishimiye arakora iki nyuma y'ibi byose bimubayeho? Birasa nkaho yishyize ku ikara yishyushye. Ese azajya atanga ibitekerezo byumvwe? Abenshi bari kwibazaho ayo agiye kuyiganisha mu gihe abayoboye batamwumva kandi ari ubyiteye. Byashoberanye byayoberanye, imyemerere tubigeho tubitangeho ibitekerezo. Ubwo ariko reka duhite duhera kuri tele M23 iri kuvugwa mu makuru menshi agiye atandukanye. Reka duhere pinga ya Walikale ahari muri Kivu y'Amajyaruguru. Umva ya majwi. Basikia hizo sauti ni za watoto ya pinga, wanafurahi, wamefungwa siku mingi kwa ajili ya njia. Vraiment wanafurahi sana kabisa. Hizo ni shambra za population ya pinga ambazo wanafurahi kwa ajili ati urwo n'urusaku rw'abaturage b'agace bo mu gace ka pinga hari muri teritwari ya Walikale. Noneho ndagira ngo mbabwize ukuri ko biri gutangazwa n'abakorana rwa guverinoma Kinshasa, mwumve niba ari ukuri guhari. Reka mbabwire ibyaya makuru. Abangaba baravuga ko abarwanyi ba M23 ngo buhoro bari gusohoka mu mujyi wa Pinga. Aha ni muri teritwari ya Walikale, ni muri teritwari ya Walikale ngaho abarwanyi ba M23 barimo kwikura muri ako gace buhoro. Ubwo rero ngo abaturage bahatuye ngo bishimiye iyi ntambwe, bagaragaza ibyishimo n'icyizere cyo kongera kubona amahoro n'umutekano muri ako karere. Bano banje tubana hano, M23 igeze ifata Pinga ya Walikale? Mumbwire niba iyo nkuru mwarigeze mwumva nyibabwira. M23 igeze ifata agace kitwa Pinga. Aka na gace karimo akabarizwaho kari gafite ikibuga cy'indege aerodrome ntoya birumvikana, ariko ni kamwe mu duce tw'ingenzi muri Walikale, ni umwe mu mijyi y'ingenzi muri Walikale. M23 yitegura mu operation yo kuyigarurira, ariko igenda ibigenza biguru ntege ntiyabikora. Na ahantu hashingiwe ihuriro VDP Wazalendo. Ahangaha na amatware ya ba Janvier Karayiri n'abari batandukanye bari Wazalendo bigize bakasha makokero. Iyi Pinga iracyagenzurwa, ndetse kuva kera na karagenzurwaga n'abakorana rwa guverinoma Kinshasa. Nta n'igihe M23 igeze injira Pinga. Abakorana rwa guverinoma Kinshasa rero baje bavuga bati dore M23 iri gusohoka Pinga, mu rwego rwo kugaragaza ko uyu mutwe wagiye urekura ibice by'ingenzi, ariko ngo kubera ko ufite intege nke zo kubirinda. Bakagaragaza ko ari imwe mu mpamvu zatumye M23 irekura ibice muri teritwari ya Robero. Ndaje n'abahunzi yobera muri iyi nkuru. Ariko kandi muri Walikale ntago mpakanye ko M23 yarekuye uduce, ndetse ejo rwose twabwiye ibice by'ingenzi yagiye isoramo abasirikare n'ibyo yagiye deployingamo. Aka kanya ibyo ngiye kubabwira ni ibindi n'amakuru yihutirwa cyane. Irubero ni munyemerere mbariho mpera. Irubero biravugwa ko M23 yarekuye utundi duce tw'ingenzi two muri teritwari. Ibaze ko bari kuvuga ko abakorana rwa guverinoma Kinshasa bo ubwabo bari gushimangira ko umutwe wa M23 warekuye agace kitwa ngo ni Alimbongo
ko muri teritwari ya Lubero, ndetse ngo byihutirwa cyane nk'uko bo babivuga. Ngo umuhanda cyangwa se inzira yerekeza Kinshasa nk'uko M23 ikunze kubivuga, kuko baravuga ko bazerekeza Kinshasa bajya gukuraho ubutegetsi buriho burangajwe imbere na Tshisekedi, burangwa n'ikibi, burangwa n'ikene wabo, igitugu, uruswa n'ibindi bitandukanye. Aka kanya ngo ntabwo bigishobotse kubera ko ngo guverinoma Kinshasa yamaze gutera ubwoba Alliance Fleuve Congo, ngo ntabwo Alliance Fleuve Congo ikibona nk'ifite imbaraga zo kugera Kinshasa. Bityo rero ngo niyo mpamvu yo gusubira inyuma ku bice bitandukanye, bakaba barerekuye umujyi wa Uvira ejo bundi muri Mutarama, bakaba barasubyemo ejo bundi muri Werurwe, ejo bundi barekura agace ka Kipese, barekura agace ka Lunyasenge, barekura agace ka Kasima, barekura Katondi, barekura Kitsumbiro, barekura Kanyambi ndetse na Mambasa. Ngo uyu mutwe wa M23 ngo wivanye ngo ku bushake rero nyuma y'ibyo bice byose bavuze haruguru, ndetse na M23 nawe yemera ko yerekuye, ngo uyu mutwe wivanye ku bushake muri Alimbongo. Aka ni agace k'ingenzi ko muri teritwari ya Lubero kuva ku mugoroba kwa gatanu, ku munsi w'ejo ubwo ngubwo byari kwa gatanu nyaboneka, byari tariki niba nibuka neza 27 Werurwe 2026. Ese koko M23 yarekuye Alimbongo? Iyi nkuru iratunguranye cyane, iyi nkuru iratunguranye cyane. M23 yarekuye Alimbongo. Sinzi uko mubyumva, byaba bivuze iki kurekura Alimbongo? Byaba bivuze iki? Ndaje mbabwira impamvu nyamukuru M23 iri kurekura utuduce tw'ingenzi, ndaje nyibabwire kabisa. Ubwo ibyo ni biri gutangazwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Ejo muri twababwiye irekurwa ry'uduce muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ntitwababwira impamvu nyamukuru. Reka mpere ku mpamvu yirekurwa ry'utu duce tw'ingenzi two muri Lubero, ndetse n'igoma hari amakuru turaje tuyarebere hamwe, makuru yihutirwa cyane rwose agezweho aka kanya. Ahanga igitero cyari kirikoze ku munsi w'ejo, Imana ikinga akaboko. I Lubero havuzwe irekurwa ry'uduce, Warikare havuzwe irekurwa ry'uduce. Ibi byose nibyo nje nka gusobanurira ukamenya impamvu nyamukuru yatumye M23 ihitamo kurekura uduce tw'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma ubwo ngubwo urarushaho kugenda nawe unogerwa. Reka tubane. Amakuru avuga ko basirikare ba Alliance Fleuve Congo bavuye mu bice by'ingenzi. Reka duhere Warikare kwanza, kuko Warikare ni hamwe mu hantu n'ubu ngubu hakiri umurindi, ndetse hagituruka amakuru buri kanya hari guturuka amakuru kandi akomeye cyane. Aha muri teritwari ya Warikare umutekano ukomeje kuzamba, ndetse hasi hejuru ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 riri ku withdrawing abasirikare baryo mu bice bitandukanye byo muri teritwari. Ibi rero byabaye kuva ku wa kane tariki 26 Werurwe, bikaba byarakomeje no guteza urujijo n'impaka mu basesenguzi b'ibya gisirikare ndetse no mu baturage muri rusange. Ntago tuzi ikigezweho aka kanya. Amakuru aturuka mu baturage ndetse no mu nzego z'umutekano aravuga ko ingabo za Alliance Fleuve Congo M23 ubwo ni ARC zavuye mu duce twa Mpeti ndetse na Minjenje zerekeza ahitwa Banakindi, ndetse ngo ababonye uru rugendo bavuga ko hari abasirikare bagendaga uru rugendo n'amaguru, hakaba n'abagendaga n'imodoka. Aha rero ngo banyuze Kalembe, aka ni agace gafatwa nk'ingenzi cyane mu igenamigambi rya gisirikare muri teritwari ya Warikare. Si ibyo gusa, kuko ngo n'izindi ngabo zagaragaye ziva mu gace ka Kanune. Amakuru yizewe yemeza ko mu masaha yo ku gicamunsi ku munsi w'ejo abasirikare ba AFC M23 bafashe icyerekezo cya Miriki. Ejo ndi kwa kane bafashe icyerekezo cya Miriki muri teritwari ya Lubero. Bati nubwo bimeze bityo rero haracyari amakuru yemeza ko hari abasirikare ba M23 basigaye mu duce dutandukanye, bikaba ngo bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ingamba zo kugenzura no kurinda ibyo bice byari bisanzwe bifite akamaro. Hanyuma kugeza ubu ubuyobozi bwa AFC M23 icyo buri kuvuga kwirekurwa ry'uduce ngo nuko bashyize imbere amahoro. Ntago icyo bashyize imbere ari ukwigarurira ibice rwose, ntago ari cyo kigezweho. Ayo makuru akaza akurikira inama y'abasirikare bakuru b'uyu mutwe yabereye Minjenje ku mugoroba wo ku munsi w'ejo mu gace ka Kalembe,
hari ibiganiro by'abasirikare bakuru ba M23 bahuriye Minjenje ejo bundi kwa kane, baraganira bagirana inama hano ku murongo wa Kalembe Mpeti. Hari hashize iminsi ine gusa, hashize iminsi ine iyo nama ibaye, ni inama yabaye kwa kabiri. Bivuga ko yibanze ku gusuzuma uko imirongo y'urugamba ihagaze ndetse no kunoza imikorere y'ingabo mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Impamvu noneho zishobora kuba ziri inyuma y'uko kwimuka kw'ingabo nizo zashoberanye, ngira ngo mabwire ibiri gutangazwa aka kanya. Abasesenguzi mu bya politike dore uko bari kubivuga ndetse n'ibya gisirikare, abo bose ntibahuriza ku mpamvu nyamukuru y'iki gikorwa, kuko harababona ko ari ngombwa ko M23 bikora, harabona ko ari ingamba zisanzwe zo kwisuganya ndetse no kwimura ingabo, ikizwi nka tactical deployment, ariko ngo hagamijwe kongera imbaraga mu bice bifite akamaro kurushaho ku rugamba. Aba nabivuga gutyo. Abandi ku rundi ruhande bagaragaza ko bishobora guterwa n'igitutu cy'amahanga, by'umwihariko ibiganiro ndetse n'ubuhuza bikomeje kugaragara mu rwego rwo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihe imiryango mpuzamahanga n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bikomeje gusaba impande zose kugabanya ibikorwa bya gisirikare ndetse no gushaka umuti urambye w'aya makimbirane. Hari kandi n'abakeka ko bishobora kuba ari amayeri ya gisirikare agamije kuyobya uburari, aho ingabo zishobora kwimurwa zigasiga icyuho gito hanyuma zikazongera kugaruka cyangwa zigatera bundi bushya, zigatera n'ahandi mu buryo bugiye butunguranye. Ibi byose rero bibaye mu gihe n'ubundi aka karere ka Walikale na Rubero kamaze igihe karimo umutekano muke, by'umwihariko nyuma y'imirwano iherutse kubera i Kanune, aho AFC M23 yarwanye n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'imitwe ya Wazalendo na FDLR. Imirwano yasize ingaruka zikomeye zirimo guhunga kw'abaturage benshi bavuye mu byabo berekeza mu duce tw'ingenzi twizewe kurushaho nka Miriki. Abaturage benshi bakaba barakomeje kubaho mu buzima bugoye, aho babuze ibiribwa bihagije, aho kuba ndetse n'ubuvuzi. Ahangaha Miriki bahungiye bava Kanune ni muri teritwari ya Rubero. Ubwo hakaba hari uduce two muri Rubero natwo twarekuwe mbere y'utwo muri Walikale. Tariki 24 mu gace ka Rubero muri teritwari ya Rubero, M23 yagize itya ivana buhoro buhoro abasirikare bayo ahitwa Munyakandomi, Ivatama, Ilambula, Luseke, Musimba. Ibi ni ibice biherereye hagati ya kilometero 5 ndetse n'icumi uvuye Kipese mu majyaruguru y'Uburasirazuba bw'umuhanda munini wa route nationale nimero 2, aho abaturage babo bavuga ko basanze inkambi zarimo abarwanyi ba M23 aho ngaho ngo zarimuwe. Ibisobanuro by'uko rero cyangwa se bikaba gihamya cy'uko ibi bice nyine n'ubundi byafashwe na cyangwa se aka kanya byarekuwe na M23 ni mu nkengero za Kipese n'ubundi muri teritwari ya Walikale. Impamvu nyamukuru yatumye M23 irekura ibi bice bivugwa ko ishaka kongera imbaraga mu bice bya Walikale, kuko hahise havugwa urujya n'uruza rw'abasirikare bakomeje kwinjira mu bice bindi byo muri Walikale, cyane cyane muri Axe za Mpeti. Bikavugwa neza ko icyari kigamijwe ari ukujya kongera imbaraga muri ibyo bice kugira ngo bihutire gufata ibice by'ingenzi muri teritwari ya Walikale. Ibyo nabyo ni bivugwa na bamwe bari ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa bashinja M23 ko ishaka gukaza urugamba mu bice bigiye bitandukanye. Hanyuma muri Kivu y'Amajyaruguru turabanza turebere hamwe amakuru menshi yose ari guturukayo tuyavimuzi, hanyuma tugaruke no muri Kivu y'Amajyepfo. Mu Mikenke hasohotse inkuru mbi cyane aka kanya tuvugana, hasohotse inkuru mbi cyane turutse mu Mikenke. FARDC irarikoze. Hanyuma ni mu gihe muri teritwari ya Masisi ahitwa Ikazinga kabisa, Kazinga hangaha haravugwa agahenge k'igihe gito nyuma y'imirwano hagati y'impande zihanganye. Hagaragaye agahenge koroheje ariko gafatwa ngo ngo ntago gahagije, nubwo ngo gashingiye ku mutekano usesuye. Hani Kazinga ni agace gafite akamaro kanini muri iyi teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku itariki 24 Werurwe hagati y'inyeshyamba za M23 n'inyeshyamba za Wazalendo zifatanyije na FARDC hamwe na FDLR. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano bivuga, ingabo za leta
zashoboye gusubiza inyuma igitero cyari cyateguwe neza n'inyeshyamba zari ngo zagerageje kongera kwigarurira aka gace gafatwa nk'ingenzi. Noneho ngo iyo mirwano ntabwo yabahiriye kuko yasize FARDC ikagumanye. Ni imirwano rero nk'uko amakuru ari kubishimangira. Ubwo amakuru aturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko ingabo za leta zashoboye kwisubiza inyuma igitero cyari cyateguwe neza n'inyeshyamba zari zagerageje kongera kwigarurira aka gace gafatwa nk'ingenzi. Ngo imirwano yamaze amasaha menshi irangira abarwanyi bateye cyangwa se ngo bateye basubiye inyuma. Rero ngo byarangiye basubiye inyuma bakiza amagara. Kugeza ubu Kazinga iri mu maboko ya FARDC n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kongera imbaraga rero mu bijyanye n'umutekano muri ako gace no mu nkengero zako, aho abayobozi baho bavuga ko hari gukorwa ibikorwa byo gushimangira umutekano kugira ngo hakomeze kugenzurwa neza, hanyuma aka gace k'ingenzi muri Masisi kagira umutekano. Ariko nubwo bimeze bityo umutekano uracyari muke. Hari amakuru yizewe agaragaza ko abarwanyi ba M23 barimo kwisuganya bundi bushya, bikaba rero bitera impungenge ko bashobora kongera kugaba ibitero, aho kugeza aka kanya rwose hari ubwoba budasanzwe mu baturage. Kubera iyo mpamvu rero abatuye aho ngaho n'abandi bareba uko ibintu byifashe basabwe gukomeza kuba maso kugira ngo hirindwe indi mirwano no kurinda abasivile bamaze igihe kinini bahura n'ingaruka z'intambara muri ako karere ka teritwari ya Masisi cyangwa se teritwari ya Masisi. Birumvikana i Goma haravugwa iki? Aha ngaha muri teritwari ya Nyiragongo mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. I Goma ikivugwa y'aka kanya ngo ku munsi w'ejo M23 yaburijemo igitero cyari cyateguwe n'abazalendo VDP wazalendo. Aba ngo bari bateguye igitero nk'uko amakuru atugeraho aturutse mu mujyi wa Goma bivuga. Ngo icyo gitero bari bateguye, ngo FDLR bari barateguye icyo gitero ngo cyagombaga kugabwa mu bice byinshi bitandukanye by'uyu mujyi wa Goma, hanyuma M23 iza kumenya ngo mugambi rugikubita. Amakuru rero aremeza ko ngo ku munsi w'ejo kuva amasaha y'igitondo biriwe mu mikwabo yo gushakisha bamwe mu nsoresore zikorana nabo kugira ngo bafatwe nyine umutekano w'abaturage usagambe. Ubwo rero amakuru yizewe nuko umugambi wamaze kuburizwamo nyuma yo gutakaza umwe mu bari kubaha amakuru bafatiwe mu gace ka Mugunga. Aha ni muri uyu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma igisirikare cya Kongo rero nk'uko amakuru ahari abivuga biravugwa neza ko ngo cyamaze kwakira ibindi bikoresho ndetse by'ingenzi bigiye kwifashishwa ku rugamba hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ngo Kinshasa yaguze imodoka z'intambara 80 zo mu bwoko bwa Tornado 4X4. Aba rero iba kimwe mu bihugu bya mbere byo mu rwego mpuzamahanga biguze ibikoresho bikorerwa muri Uganda, bikorwa n'ingabo za Uganda zigenda zitera imbere uko bwije nuko bukeye. Izi modoka ngo zagenewe gutwara abasirikare, zagenewe gukora amarondo ndetse mu by'ukuri ngo no kurinda amamodoka ari mu rugendo azwi nk'amakonvoy. Ubwoko bwa MRAP ngo bufasha kongera ubushobozi bw'ingabo mu kwimuka ndetse no mu mutekano w'ibikorwa bya gisirikare. Ubwo rero Uganda aka kanya icyitwa ifaranga yarihawe na guverinoma Kinshasa, nayo ibaha icyitwa intwaro zitwa ngo ni Tornado 4X4. Izi ni imodoka zidasanzwe naho zibona ibipine byazo rwose, zishobora kuba ari imodoka zibangutse cyane kandi zishobora kuba zirasa mu ntera ndende. Na makuru rero agaragaza ko Kinshasa n'ubundi ikiri kwitegura urugamba cyangwa se ikiri kwitegura intambara bagomba guhanganamo n'umutwe wa M23. Hanyuma ndi kugenda updatinga nyabuneka, ndi kugenda updatinga ku makuru agezweho. M23 ejo bundi isinya amasezerano na Geneva Accord. Uburyo Geneva Accord ikora twabigarutse mu makuru yacu yatambutse. N'amasezerano yasinyiwe hariya i Goma, harebwa ese umutekano ku baturage bo mu bice byaberemo intambara wifasha ute, babayeho bate, bahabwa ubutabazi gute. Ibyo byose birarebwa mu bijyanye n'ayo masezerano. Abo kurande kwa guverinoma Kinshasa rero dore barabyita ngo ni iherezo ry'ubwigome. Ubuse bivuga gutya ry'ubugome barabyita iki? Baravuga ko M23 itsinzwe cy'umutwe. M23 nibisinye amasezerano ngo itsinze cy'umutwe.
hasinywe amasezerano y'imikoranire mu bijyanye n'ubutabazi hagati ya AFC M23 na Geneva Accord, bikaba intambwe ikomeye iganisha ku kugarura ituze ndetse no kurinda abasivili. Ibyo AFC M23 yiyemeje iyo ubwo ni AFC M23 iyobowe na Colonel Nanga yemeye kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara ndetse no kugira uruhare mu kugarura amahoro n'umutekano no gutuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse no hari kavugwa ko ngo n'amasezerano arimo ingingo zikurikira. Aya n'amasezerano arimo ingingo zikurikira, munyemerere mbivuge gutya: kurinda abasivile nicyo kibanze, kurinda ndetse no gucunga neza uduce twafashwe, gushyigikira amahoro n'umutekano urambye. Ukibaza se izi nyeshyamba zizagenda zite, ibyazo bizagenda bite, gahunda yazo izakomeza ite, bizagenda bite, bizarangira bite? Kuko nk'ubwo ejo hazaza habarwanyi ntiharamenyekana neza. Abo kurana rwa guverinoma Kinshasa nibo bari kwandika ibi ngibi, batariko birashoboka ko bamwe bazahabwa imbabazi z'ibihe byaha ngo cyangwa bagashyirwa muri gahunda yo gusubizwa mu buzima busanzwe. Intego nyamukuru ngo ni ukunga abanyekongo, gutuma abahoze mu ntambara basubira mu buzima busanzwe, kugarura ubutegetsi mu bice byari byarabohowe. Nuko ngo kugaruka k'ubutegetsi bwa leta mu bice byari byarabohowe, ubwo bivuze ko Geneva Accord abo kunanirwa guverinoma Kinshasa uko babyita, bari kuvuga ko ibice M23 yafashe izabire kurika bisubiza guverinoma akaba ari yigirite ibigenzura. Ubwo rero isinywa ry'aya masezerano ritangiza igice gishyira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ngo izatangira buhoro buhoro kongera kugenzura uduce twari twarafashwe, ndetse inzego zayo zongera imbaraga mu rwego rwo gushyiraho umutekano urambye, kurinda abaturage. Ubwo rero mu magambo magufi ni intambwe ikomeye ngo ishobora kurangiza intambara nyinshi, imyaka myinshi y'intambara, nubwo bizasaba ngo igihe n'ubwitange kugira ngo amahoro arambye agerweho. Uyu ni Jordan Murikuza, ni umwe mu banyamakuru bakorera kuri murandasi ariko kandi ukunze guharabika umutwe wa M23 cyane. Ayo masezerano ngavuga ko M23 yemeye kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mu by'ukuri uyu nguyu ukabivuga mumbwire, ese ubundi M23 yica yahe masezerano arengera ikiremwa muntu? Hajya hasohoka raporo zigaragaza ko M23 ngo yakoze ibikorwa bibi mu bice bagenzura, ariko ibyo bikorwa bikagira ingaruka ku baturage. Mukurikije ibikorwa nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ni gute uyu muryango waje gusinyisha M23 aya masezerano? Kuki M23 yemeye kuyasinya kandi bizi neza ko icyo usabwa ari cyo uvuga ko uharanira ndetse utigera ukora? Niba uyu mutwe usabwa kurinda umutekano w'abaturage ntibahure n'ingaruka z'iyo ntambara, uyu mutwe ukaba wanabisinya noneho ugiye kubikora ku itegeko kandi byari ihame ryabo. Yes, ubwo rero abenshi bibajije icyo kibazo, dufatanye tukisubize muri comment. Birumvikana ko abana natwe hari icyo babivugaho. Hanyuma Lubumbashi, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangaje cyangwa se zatanze umuburo ukomeye ku muntu wese ushaka guteza umutekano muke mu ntara yaho Katanga. Uyu muburo watanzwe kwa gatanu mu muhango wa parade yahuje ingabo n'abapolisi, uyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo Lieutenant General Gilles Banza Mwilambwe, wabereye mu kigo cya gisirikare cya Kameja Vangu. Mu ijambo rye rero uyu muyobozi mukuru w'ingabo yamaganye ibikorwa avuga ko bikorwa n'u Rwanda, arushinja kugerageza gushuka urubyiruko rw'abanyekongo rubashukisha ibinyoma cyane cyane mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Avuga ko ibi bikorwa bigamije guteza indi midugararo mishya, by'umwihariko mu karere ka Mitwaba. Aka gace ka Mitwaba gafite iyi ni teritwari ya Mitwaba, ifite uduce tw'ingenzi twafashwe n'uriya mutwe umaze iminsi uhangana n'igisirikare cya Kongo. Hanyuma ikindi twagarukaho, reka tugaruke mu Minembwe gato, reka tumanuke mu Mikenke gato, turebera hamwe uko situation imeze. Haraturuka amakuru ababaje cyane kandi ateye agahinda. Ahangaha mu Mikenke haravugwa inkuru yimbitsi ku baturage, ku bantu babiri basize ubuzima mu bitero byabo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo ku munsi w'ejo watangaje ko abasivile bapfuye
umwe akomereka bikomeye nyuma y'ibitero ihuriro ry'ingabo za leta zagabye mu gace ka Mikenke muri Kivu y'Amajyepfo no mu nkengero zako. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibyo bitero byabaye saa 3:40 z'ijoro ryo kuwa kane bikomeza kugeza mu gitondo cyo kuri wa gatanu ahagana saa 2:20 z'igitondo. Avuga ko ibi bitero byibasiye uduce dutuwe cyane n'abaturage, byasize inzu nyinshi zisenyutse, imiryango ndetse ngo imiryango myinshi ihungiraho aho yari yizeye umutekano, ndetse bice gikuba mu baturage bo muri ibi bice. Avuga ko biriya bitero byahitanye abantu babiri, binakomeretsa bikomeye umuntu umwe, ndetse bisenya inzu nyinshi, binasiga imiryango myinshi iri mu guhunga n'akababaro kenshi. Lawrence Kanyuka yashinje ubutegetsi bwa Kinshasa kudashyira mu bikorwa ibyo bwiyemeje mu kuganira cyangwa se mu biganiro. Anavuga ko bukomeje gukorana n'imitwe yitwaje intwari ikorera muri Kivu y'Amajyepfo. Anashimangira kandi ko Kinshasa ari igomba kuryozwa byimazeyo ibikorwa byo guheza no kurimbura abantu hashingiwe ku bwoko biri kubera Minembwe, ndetse n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage b'Abanyekongo muri rusange. Kugeza ubu rero nta gisubizo kiratangwa na guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko rwose urumva ko biteye impungenge cyane. Umuburo wa AFC M23 yitegura guhurira na Kinshasa mu Busuwisi nyuma yo gusubira inyuma ikilometero 30. Aka kanya M23 rwose ntago byagutungura yicaye ku meza y'ibiganiro i Geneve mu Busuwisi na guverinoma ya Kinshasa. M23 uyu mutwe wa M23 muri iyi mpera y'icyumweru wakomeje kuvana ingabo zawo mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru n'y'Amajyepfo, wagenzuraga usubira inyuma cyangwa se uzisubiza inyuma. Amakuru avuga ko kwa gatandatu uyu mutwe kuri wa gatandatu ngo warekuye uduce tw'ingenzi. Abarwanyi ba M23 kabisa barekuye uduce mu duce twa Pitakongo, agace ka Pitakongo bakarekuye, agace ka Bunyantenge bakarekuye, ni uduce duherereye mu burengerazuba bwa Kirumba muri Rubero, ndetse no mu gace ka Minova muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyaruguru. Utu duce twiyongera kuri Meti, Kanune, Kateku, Bukumbirwa ndetse na Rusamambu two muri teritwari ya Warikare M23 iherutse kuvamo cyangwa se kuvanamo ingabo zayo. Amakuru akavuga ko ingabo z'uyu mutwe ziri gusubira inyuma zikagera muri kilometero zibarirwa muri 30 uvuye mu duce zagenzuraga. Umuyobozi w'umujyi wa Goma yitwa Julien Katembo yasobanuye ko gusubira inyuma kw'ingabo za AFC M23 bigize ibiganiro by'amahoro, aho impande zombi zigomba gusubira inyuma ibirometero 30 kugira ngo ibiganiro bikomeze. Katembo avuga ko AFC M23 izi neza ko Tshisekedi atazubahiriza ibyo impande zombi zumvikanye bijyanye no kuba ingabo ze zifatanyije n'abarimo Wazalendo zikomeje kugaba ibitero byicibwamo abasivili benshi. Uyu muyobozi kandi yahishuye ko ibiganiro bitaha hagati ya AFC M23 ndetse na Kinshasa aho kubera Doha muri Qatar ngo bizabera mu Busuwisi. M23 yaburiye ko icyari cyo cyose mu by'ukuri nuko ngo uyu mutwe wa M23 ugiye kwisanga kumeza ibiganiro na guverinoma Kinshasa ari Geneve mu Busuwisi hakunze kubera inama ya Loni. Murabyumva mute nindi ntambwe ku ruhande rwa M23. Aka kanya bimaze kumenyekana ko rwose bazaganira mu Busuwisi vuba aha, ariko kandi bari kuye n'utundi duce tw'ingenzi two muri teritwari ya Lubero ndetse na Warikare utibagiwe na Karehe. Biteye ubwoba cyane ibintu biri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abatari kubasha kugira uburyo babisobanura. Uyu ni umuburo rero wa M23. Ese guverinoma Kinshasa yiri gukora iki mu rwego rwo kugaragaza ko ishyize imbere amahoro idashyize imbere intambara? Mwumvise ibikoresho baguze, ibintu byo kujugunya se ni ikibazwa. Ubwo rero nanone ku rundi ruhande amakuru aravuga byinshi ku mirongo y'urugamba by'umwihariko, ariko reka mbanze mbabwire igisa nk'amateka y'umwe mu banyabigwi barwaniye kubohora abanyamulenge mu misozi y'umulenge. Nkuko bigaragazwa n'ibyo ni Captain Ndinzabera Mayunga,
uyu numwe mu basirikare bagaragaje ubwitange n'ubutwari mu bihe bikomeye by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice by'imisozi miremire y'umurenge, aho ibikorwa by'intambara bimaze imyaka myinshi bigira ingaruka ku baturage b'abanyamurenge. Uyu musirikare ubarizwa cyangwa se abarizwa muri MLDP Twirwaneho, igamije kwirwanaho mu rwego rwo kurinda abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahohotewe n'ingabo za Congo FARDC, ingabo z'u Burundi n'imitwe itandukanye ikorera muri ako karere irimo FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. MLDP Twirwaneho aho yagiye igaragara cyane cyane mu bikorwa byo gukumira ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'imitwe irimo Wazalendo na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi, ni mu bitero bagaba mu duce dutuwe n'abanyamurenge cyane cyane muri teritwari ya Fizi, mu misozi ya Itombwe no muri iriya misozi itandukanye ya teritwari ya Uvira. Amakuru aturuka mu basirikare bakoranye nawe agaragaza ko Captain Ndinzabera azwiho kudasubira inyuma mu gihe ari ku rugamba. Bavuga ko ari umusirikare ufite umutima ukomeye, ukunze kujya ku isonga mu mirwano cyane cyane mu bitero byabereye mu bice by'Indondo ndetse na Rurambo, aho ibikorwa by'intambara byagiye biba bikomeye cyane mu bihe bitandukanye. Hanyuma nubwo ari umunyaminembwe, ibikorwa bye byinshi byibanze mu duce twa Ndondo ndetse na Rurambo, aho bivuga ko kugeza ubu ariho agikorera ibikorwa bye bya gisirikare. Amateka ya Captain Ndinzabera agaragaza urugendo rurerure rwaranzwe n'ubuhunzi ndetse n'ingaruka z'intambara. Mu mwaka wa 2008 yahungiye i Nairobi muri Kenya, aho yari yaragiye gushaka ubuhungiro bitewe n'umutekano muke umaze igihe mu gihugu cye. Nyuma y'imyaka isaga 10 nko ku itariki ya 12 Nyakanga 2019 yafashe icyemezo cyo kugaruka mu Minembwe, aje gutabara mu bwoko bw'abanyamurenge mu gihe bari mu bihe bikomeye by'umutekano muke ndetse na bugingo nuko bimeze. Kuva icyo gihe rero yahise yinjira mu bikorwa by'intambara, hagaragaza ubuhanga n'ubwitange budasanzwe byatumye yigaragaza mu bandi basirikare. Mu minsi ya vuba aha, ubuyobozi bwa MLDP Twirwaneho bwahaye amapeti abasirikare babwo bagaragaje ubwitange n'ubushishozi ndetse n'ubushobozi ku rugamba. Muri abo harimo n'itsinda ry'abasirikare barenga 50 ryazamuye mu ntera, aho Ndinzabera Mayunga yahawe peti rya captain, n'ikimenyetso cy'icyizere n'ishimwe ku ruhare rwe mu mirwano ikomeye. Captain Ndinzabera uyu numwe mu ni mwene Pastor Mayunga. Uyu rero Pastor Mayunga atuye mu gace ka Runundu muri Minembwe. Uyu muryango uzwiho cyane ubutwari n'uruhare mu kurengera abandi n'imibereho y'abaturage bo muri ako karere. Hanyuma rero inkuru ya Captain Ndinzabera igaragaza ishusho rusange y'ikibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo, aho ibibazo byatumye abaturage benshi bahunga, abandi bakicwa cyangwa se bagatakaza ibyabo, mu gihe amahoro arambye gikomeje gushakishwa uruhindu binyuze mu biganiro bya politike n'ingamba za gisirikare. Captain Ndinzabera nuwo mu by'ukuri ngo no kwishimirwa cyangwa se no gushimirwa uko bwije nuko bukeye. Ni ubutumwa rero umwe mu batuye Minembwe ampaye ati bugeze ku bakunzi ba Ibakwe Media TV kugira ngo nawe bakomeze bamuzirikane, kandi ko ari guharanira impinduramatwara anabishishikariza abandi. Hanyuma impamvu nyamukuru yerekurwa duce two muri Rubero twayivuzeho, ntabwo nshaka tuyigarukaho, ariko ni ibintu bigaragaza ko mu by'ukuri M23 nk'ubwo ngubwo ntabwo kiza imbere kure kugenzura uduce. Niba Amerika rekura uduce nk'utu ngutu twavuze haruguru, ni ikintu gikomeye cyane. Nahoze mbona Lawrence Kanyuka ashimangira ko uyu mutwe wamaze kwimura abasirikare, ariko ngo hagamijwe kwirinda amakimbirane no gushyigikira amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, aho ibitero ndetse n'imirwano bikunze kugaragara cyane. Hangaha rero nicyo twabivugaho. Hanyuma reka noneho turebere hamwe n'andi makuru nayo agezweho kandi ari kubica bigacika mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko M23 iri kurekura uduce pe, uyu mutwe uri kurekura uduce pe twinshi cyane. Hari abari kubyumva n'abatabyumva, hari ababyemera n'abatabyemera, hari abifasha ukwabo. Hari ababifasha ukwabo. Amerika yongeye gusaba gusenya FDLR, yongeye gusaba Kinshasa gusenya FDLR.
umujyanama wa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yitwa Masadi Bolosi ni ku bibazo bya Afurika. Yongeye kwibutsa ubuyobozi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ko gusenya FDLR ari ingenzi mu kwimakaza amahoro arambye n'umutekano mu karere. Ibi Bolosi yabigarutseho ku 26 Werurwe ubwo yari mu nama y'abagize akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye yigaga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Avuga ko rero mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kugaragara ikibazo cy'abaturage babarirwa muri za miliyoni bava mu byabo kubera umutekano muke, bakabuzwa uburenganzira bwabo kwituze ndetse n'umutekano ndetse n'amahirwe yo gutera imbere. Yakomeje avuga ko ku buyobozi bwa Donald Trump u Rwanda na Kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro ibifatwa nk'intambwe ikomeye mu bushake bw'ibihugu byombi bwo kureka guhangana, ahubwo bikayoboka ibiganiro, ubufatanye ndetse n'ituze ry'igihe kirekire. Masadi Bolosi yijeje ko Amerika ifite ubushake bwo gukomeza gufasha muri gahunda zigamije kugera kuri iki cyerekezo, kuzana impinduka muri Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ati ko wagize akanama mbere na mbere, ndashaka kongera gushimangira ko gukemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo biri mu bintu by'ingenzi kuri Perezida Donald Trump n'umunyamabanga wa leta Marco Rubio. Ubuyobozi bwabo bushikamye ndetse n'ubushake bwabo ubuyobozi bwabo bushikamye ndetse n'ubushake bwabo bwafashije akarere kuva mu ntambara imaze ibinyacumi ndetse no kunanirwa kwa diplomasi kugana ku cyerekezo gishya cy'icyizere ndetse n'amahirwe. Hanyuma rero yakomeje avuga ko nubwo hari bimwe nk'uko bigaragara ahangaha, yakomeje avuga ko ngo nubwo hari ibimaze gukorwa, ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ngo ntabwo gishobora gukemuka umunsi umwe. Ati twese turabizi ko gukemura intambara ikomeye kandi ifite amateka maremare nk'iyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bitazaba mu ijoro rimwe, bizasaba kwihangana, ibiganiro bihoraho ndetse n'ubushake buhuriweho bw'impande zirebwa n'iki kibazo ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Amasezerano yubakiye ku bushake bw'ibihugu byombi n'abayobozi babyo kugira ngo bagere ku guhangana ahubwo bagane kugira ngo barenge ku guhangana ahubwo bagane mu nzira y'ibiganiro, ubufatanye ndetse n'umutekano urambye. Uretse amasezerano ya Washington, Masadi Bolosi yibukije ko hari ibiganiro bya Doha byuzuzanya. Ibiganiro rero yavuze ko biba hagati y'umutwe wa M23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa kugira ngo amahoro arambye agerweho. Bolosi avuga ko u Rwanda rukwiye gukuraho ingamba z'ubwirinzi ndetse Kongo nayo igasenya umutwe wa FDLR. Ati mu gihe ibi bizaba biba, guverinoma ya Kongo nayo yiyemeje gusenya byihuse umutwe wa FDLR nibura mu bice igenzura. Izi ntambwe ni ingenzi mu gukemura impungenge z'umutekano zabaye intandaro yo kutizerana n'umutekano mu karere. Mu ijambo Bolosi yanyujije ijambo rya Bolosi yaryujuje akoresheje ubundi butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter, aho yavuze ko ati nongeye kugaragaza ko ari ingenzi ko guverinoma Kongo ica intege FDLR mu bice igenzura. Avuga ku gitero cy'Igoma mu rukerera rwa tariki 11 Werurwe 2026, drone ebyiri zagabye igitero mu gace ka Himbi ni mujyi wa Goma, zica Karine Buisse n'umufaransa kazi wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF n'abandi bayobozi n'abandi basivile babiri biciwe ahangaha. Ihuriro AFC M23 rigenzura umujyi wa Goma ryatangaje ko iki gitero cyagabwe n'ingabo za leta ya Kongo kandi ko cyari kigamije kwica abayobozi bakuru baryo, kigamije kwica abayobozi bakuru biri huriro barimo Colonel Nanga ndetse na General Major Sultan Makenga, Joseph Kabila ushinjwa gukorana n'uyu mutwe ndetse n'abandi batandukanye. Ubwo rero AFC M23 yamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zimaze iminsi zigaba ibitero ku birindiro byayo ndetse no ku basivile. Kimwe muri byo rero cyatwaye ubuzima bwa Lieutenant Colonel Wilingoma wari umuvugizi mu bya gisirikare wa M23. Agaruka kuri iki gitero rero, Bolosi yihanganishije Ubufaransa bwabuze umuturage wabwo, asaba impande zihanganye kwirinda gukoresha drone mu bice bituwe cyane. Ati ndihanganisha kandi umuryango n'inshuti z'Umufaransa wishwe ndetse n'abandi bagizweho ingaruka n'igitero cyo ku ya 11 Werurwe i Goma. Ati turasaba impande zose bireba mu kugenzura ndetse mu kugenzura ko abarwanyi bose bafite intwaro barimo ibigo byigenga bitanga serivisi zo gucunga umutekano
guhagarika ibitero bya drone ndetse no gukura abarwanyi mu bice by'imijyi bituwe cyane. Uyu ni Masadi Bolosi, ni umujyanama wa perezida Donald Trump mu bya Afurika, avuga ku irandurwa ry'umutwe wa FDLR ko aricyo cyonyine cyazana amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu hafi 20 bigize African Union, uwitwa Ndayishimiye ntibimwizeye, ntacyo biri nta cyizere bimufitiye, ndetse rwose biragaragaza ko nta kintu yafasha kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se mu karere muri rusange, cyangwa se ngo uyu muryango mu by'ukuri mu buryo bwagutse uyoborwe neza. Ibihugu 20 bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe byanahisemo kugaragaza ijwi ryabyo ko bidashyigikiye imikorere itubahirije amategeko, imikorere ya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uyobora AU mu mwaka wa 2026. Yatanze kandidatire ya Macky Sall ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni, agashaka ko abakuru b'ibihugu basigaye ba Afurika bayemeza amasaha 24 gusa binyuze mu gushyigikira icyemezo yafashe ku giti cye. Ibi ni ibintu rero ibihugu bitigeze byishimira cyane. Amakuru yuko hari ibihugu 20 byanze gushyigikira iki cyemezo yatangiye kuvugwa mu ijoro rya tariki 27. Ibitangazamakuru bimwe byanditse ko AU yahisemo kudashyigikira kandidatire ya Macky Sall. Kandidatire y'uhatanira umwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni ishobora gutangwa n'igihugu cyatangiye umukandida, cyangwa se ishobora gutangwa n'igihugu cyitangiye umukandida cyangwa se umuryango w'ibihugu. Umukandida ntabwo ari ngombwa ko aba akomoka mu gihugu cyamutanze, birumvikana cyane. Ubwo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe abinyujije kuri X yasobanuye ko uburyo Ndayishimiye yatanzemo kandidatire ya Macky Sall burimo amakosa yo kutubahiriza amategeko kandi ko ari ikibazo gikomeye. Ati byabaye uyu munsi, yavugaga ku munsi wa itariki 27 Werurwe, ubwo byari nejo kuwa 4, nejo kuwa 5, byari ejo kuwa 5. Ku muryango wa Afurika yunze ubumwe ngo ni ikimenyetso simusiga. Ati ibyabaye ku uyu munsi tariki 27 Werurwe ku muryango wa Afurika yunze ubumwe ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko ubushobozi mu by'imiyoborere ari ingenzi. Ntibyumvikana uburyo umuryango w'umugabane wose warohwa mu byago n'umuyobozi wawo utamaze n'amezi 2 muri uyu mwanya. Icyemezo cy'ibihugu 20 binyamuryango bya AU byahisemo kudaceceka ntabwo cyari kigamije kwanga kandidatire y'uwo ari we wese, cyari kigamije gusa ngo kutemeranya n'imikorere ipfubye yatangijwe na Perezida Ndayishimiye w'u Burundi, umuyobozi wa AU utarakurikije amategeko, amubwiriza ndetse ubwo n'amabwiriza agenga ibyo gutanga kandidatire za AU mu muryango mpuzamahanga. Nduhungire rero asobanura ko kuva ku munsi wa mbere ibyakozwe na Ndayishimiye byose bitakurikije amategeko, kuko ku ya 2 Werurwe uyu mwaka Ambasaderi w'u Burundi muri Loni yohereje inteko rusange ya Loni ibaruwa iyimenyesha ko guverinoma ye yatanze umukandida uhatanira kuba umunyamabanga mukuru. Agira ati rwose guverinoma yanjye ariyo iyobowe na Afurika iyoboye na Afurika yunze ubumwe yatanze Macky Sall wahoze ari perezida wa Senegal nk'umukandida mu mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni.